ngokuphazima kweso izozwakala impalampala emafini. uJesu ekhuluma ebiza umakoti, yena uyabe semafini laphana ekuvenyu yomtshado. Abangcwele bazovuka omunye nomunye ngohlelo lwakhe. Sihlobo sami, kuzahlwithwa ongcwele, kuzahlwithwa ongubo zakhe zimhlophe, azingcoliswanga ngomhlaba, kazingcoliswanga nguSathane. Inhliziyo yakhe kayikhohlisekanga, kayiyoniwanga ngudiabolos. Kholwa kuKristu uyavuka kwabafileyo. Kristu ungabambelele kulungene uzavuka. Kristu luyisa ukuvuka uvuko lwakuqala. Sizaba thina sesiyithi bazalwane, haleluya, sime nenkosi.